okorwo ni uhutetio ni maundu meri either ni uri gathakame ka indi o haria hothe uri kana ogo ni mwena wote ti ni uhutetio ni kiama gia KANU ndugikorwo wa Kenya aegonde to icio itukuhutetie handu gwenda kuya mweke uyu ukaribisha my archbishop thini wa diocese ino itu ya Nyandarua North nyondo wa gutuhe gitio na kuhe gitio Dr. JJ guka kumagaria magu wao na igongona ria indi tondu andu acio othe akuru ndamwira ni aiti na aria mujaga unukire kuu kungi hujai Jesu na muririkanaga indi niyo nyina wanyu gwenda itanakira hau kurugamia mena nguo njeru nimwe twathio thamakino wa Ngai ugithoma kuguurerio kwiretwo tukona andu mehumbite nguo njeru na nigukoranagio niwa ucio amatie na thina karumbeta ngehuho mothe matingicenjia nguo no kumakora kuria uyu etagwo Pastor Kamau na mutungatiri witu wa pale cietagwo Olkalao uyu etagwo Deacon Kigotho na muteithĩrĩria wa pastor pale citu ya Olkalao uyu etagwo Mwangi na muteithĩrĩria wa pastor twina Deacon Njoroge twina Pastor Ciorinu ya mwenyeji wa guku turi na twina Deacon wa Weru ikarai thi kuna wengine wako pale nyuma wanagadi kigongona. Ukiona ile staff iko pale kwa JJ, roho wako hapa na mambo itakuwa sawa. Ule etagwo Deacon Ben no akanitha witu wa Kaibaga, onake etagwo Deacon Muriuki ni watuteithagiriria kanitha witu wa Olkalao Town na nie kinara wao thini wa diocese ino ya LPCA mwena wegie indi. Twina Bishop Otoshereire, Bishop my friend, inuindi watu mikono. Etagwo Bishop Gatube, niwe muteithĩrĩria wa Archbishop, ya Archbishop Aroimagara. Ndikwenda kwamba gukiria hau. Ni tondu hindi ria saa hiyo pastor alikuwa na sema watu wasimame, alisahau na hawa kwa sababu nilipotoka indi, sasa maneno ilibadilika, lakini tutafusa kiidi kidogo. Gwenda kunekera Bishop Gasha. Yeah, okay, thank you. Okay, I introduce archbishops. We have senior bishops here and archbishops. Are kioguo, agwete kiugo oro kimwe. Nigetha tu switch kidogo kiidi. Nigetha tutaigongona rire gutigaririire na nijue ni tuguthie wega. Karibu. Your Grace, Archbishop Ratu Nauhaha, Your Excellency, the Deputy President witu, Governor witu, Senators, Aheshimiwa, na Minister, Kulia na Togorio the Alebego, Bishop witu, Bishop JJ na family, na leo the tokite common, mwadhani ya rogosho. Bwana asifiwe. Tito Bishop Kashawajiriri, na Gorogo the presiding bishop wa kanitha stewards Odomo de chairman wa Ablerabode etagwo the Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya na juge Ablerabode yo muria wa miambiririe etagwo Bishop Medhu agicoka na nie ngikimioerera ogwo senator umenye Bishop Medhu ni ahurukire na ni wa Nyandarua eno Odomo Bishop JJ no wa Ablereo ona kanitha witu wa AIPCA ni kudaumire ahujirie kanitha wa AIPCA miaka 26 na Archbishop witu wa Ng'ombe ni ndamurutire guku ngimutwara Nairobi ogwo ni murata wakwa muno ukita common ni undu wa gutigwo ni mami witu na juge mami witu nie etagwo Wangari na wero ule ukoretwo ukirutwo ni bishop ni wera mwega nie baba witu ari atumia 5 na ahuruka mami witu mari akuru muno na mari akuru witu gutire mundu wendaga kumakua nie ndamoyaga na matiendaga kuhitiria to ni ndamendete muno na amwe methambaga makimenya ni turathii thabari methambaga hwaini magekira nguo
matikae kuhitiria. Niguririkana muthenya umwe Bishop JJ ndagire na thina amai matha makiaria ngari-ini yakwa makinegena ngikira kamukwa gaku hinde ya cassette warutite ukiaria ciugo ukiuga andu aria ni mucene njuga ni kamucene mari nako hau ugo ngari-ini ngimekirira kamukwa JJ Bishop arutite ati andu aria me mucene manyuaga ndubia na roho mutheru wa mucene ni ndubia. So ndiyo kana mukurikana kaundu kau no ndu cio kigia thina muno ngari-ini yakwa mai matha makirehe thina wakinjira horie muhunjia ucio ni aturuma no mabibi to othe manyuaga ndubia othe mari akuru ngimera ihi Bishop araria wega na ndeto yo igikinya hau kwenda kuga atiri ria Jesu okire arikia kuingira itura kana ingira kanitha-ini akineo akapewa chuo akakisoma na akafungua mahali pameandikwa Roho wa Mungu yu juu yangu, amenitia mafuta nikahubiri habari njema na pia kuwaganga wale ambao wamevunjika moyo. Kwa hivyo alikuja kwa sababu yenu nyinyi ambao wamevunjika moyo, aweze kuganga hiyo mioyo yenu, awape amani wakati huu. Joke juge tuhoere bururi ithuita kanitha as an umbrella body tunyitanite muno Your Excellency kunyitirira bururi na muririkane umbrella body iyo itagwo FEICCK ni ithu twaendozire Your Excellency na ginya ndari omwe thiini wa riria twamwitagiriria maguta haria the Seven City Fathers ndari omwe wao na Archbishop twinao haha na jugeo itana Archbishop Kibarabara tulio haha juge kwina one of the senior father tutigite itagwo Bishop Philip Kalaja is one of senior father in this nation na ni undu ucio ndauga jugire o haha. So mwathani aromumiriria na kanitha ni tunyitanite muno kurwa na njohi muno na kunyitirira thirikari itu ithue tutiroaga na thirikari uria twikaga we support the government of the day. Agwo kanitha wa independent ni kanitha mwega Archbishop na ni tuhoyagira na ni wega muno ni undu igongona riri wenda kuga kamweke gaka Archbishop witu Archbishop Jerry Kibarabara na kende mwitikirie muherekeyo your grace. Thank you very much. Bwana sifiwe. Malitwa makwa macio mwaigwo ni Archbishop Dagitari Jerry Kibarabara uria mwambiriria wa Pentecostals. Nini tuli andu anyinyi matigarite maithe ma Pentecostal hau mwaga amen hallelujah kwari hindi utangioigire na no leo nitukenete muno ningenaga muno ni gukorwo maundu mahana all protocols observed. Your Excellency Legathe wakachagua ni twaine muno miaka mingi muno nianganinia twaine muno haha toro ni twaine muno ndigukiaria hau no ni twaine bio miaka mingi ali mundu munyinyi na akiambiria wira wa udio na nditulite nake irio nyingi muno na ngatho muno ni undu uria mutunyitiriire no ra na ithwe